umuntu rero n'ubu nofata afite stock itazwi na leta amenye ko nca ndayisitisa kuko mbona umenga bemera bifata binanira cyangwa bakakomwa barasi cyangwa ngo urukoro n'ibigufu mushake mubwira abantu bose umuntu wese azi ko afite stock y'ubutaka nabumenyesha hakiri kare ntabwo tumwaze uko tuzomuha amahera kuko n'umurundi ntawe tubwazi twe turaza batuti ubu basanze itoni no kubera nibyo tukarekega n'uwirwa kwakora rero ushaka ko ubutaraho buri kugikawa abenegihugu barimo ikawa bagashobora ubu butare n'ubw'igihugu n'ubw'abenegihugu bose ni ukuvuga wewe waba ubonye utumenyesha uti hano hari ahantu mbonye ubutare ati tubwimbe urebye ugaca umenya muti nubwo nta kamaro ko kunyegeza stock agurayizana kuko tuweze uzofata hacize ku ruhande numva dushaka ko ubudukanariza rero igihugu kivuze ngo cyashoye gutara koperative ya nata yazanye itonizi ijya koperative yazanye itonizi ijya koperative izi ndavuga mu Burundi turose itoni 100 turashoye amahera arinjiye mu gihugu hanyuma ababwimbye bateza guhemba sikuni abimbwe bose bararonka ubu twafashe ingingiro bigenda kubera wewe ntuzovuga wazanye ngahe akwiranye n'iki nko uvuze ngo ngoshizemo imiliyoni 100 cyarubwira tuti ametiste washize miliyoni 100 zikorespondana n'itonizi none wumva leta twara ngahe nawe ngahe usanze hari ametiste fois 1 million kurajya bazanye ahubwo byiza bavuga uti je none je ni prestation jewe ndagiye kwinda leta mu mpagute ndagitoro nico rusikara gusa tukora imwe yose swiva agaciro kayo niba zeneye agaciro kanini nawe amahera uronka meza uzeneye agaciro gatoyi ku isoko mpuzamakungu urumva nawe amahera cyane yakoroka donc vous avez intérêt yo kurondera bw'agaciro ahubwo cyane ubu urabona nta muravuze muti iri niryo ry'agaciro gakomeye kuruta yandi amwe yo hejuru banko bucuvuga uti ari mu ibo basi nuko tuzokora n'abandi mubabarire